sector of this state. Tanat District Council Affairs mentaga sengi kala pentip bayaka Jingpynsmai yaki MDC jongka KHADC bat JHADC ba on pelong lasai ke sengi. Kini katanat kala pentip ru ba ka Jingpynsmai yau chairman bat yau chief executive member ha baro atli ki yang dorbar on pelong lasengi tok dieng. Akawai pat kaliang ulat ke Jela Meghalaya ula betha ya ka deputy commissioner ke East KHASI Hills bahkan penyat ya ka Jingelang bat ban Jingpynsmai yaki MDC ha KHADC. Katba ha JHDC pat la IT ha Deputy Commissioner ke West Giant Hills ban penyat ya ke Jingelang bat ban Jingpynsmai ya baro ki MDC. Ha ke kaipot ke badang syu yo pediang la yatu bagaseng VPP ke larai ban jet yo uba Shembor Lang Renja akum Chief Executive Member ha KHDC bat yo uba strong pillar Karjana akum chairman. Katba ha JHDC uba Andrew Shulai onyalam ya kaliang persya.